Now, the 1970s dawn raids is a sad era in our history. Police squads raided the homes and workplaces of suspected Pacific Island overstayers, but the raids continue to resonate with a new generation of Māori composers. Ngahuia Wade with the story. Koia pia te paanga o tā māua hanga I ngā waiata, I ngā wāhanga o te tū. Ai, koro e kiwa. Te wāhanga matua ki ai ko te whito I ngā kupu, o tira I ngā rangi, ngā oro ka whakaputa a waha, māna tonu au e whakatena, me. Māna tonu ai e whakatena. Me anga pēnei, me anga pēnā ke. Nā ko te wāhanga matua ki aia ko ngā nekehanga, ko te whiu o ngā poi. A māku tonu ai e whakatena I roto I tērā wāhanga anō. Nō reira, I te mutungai ho te rā. Ka whāngai, hiko. Maiwa. How do you say that? We feed off each other. Yeah. We feed energy. We feed off each other's energy and Yeah. Oh, We yes. find momentum with each other and we just jam. Yeah, that's the best thing. Nā puna o Waiorea, koia tonu te wāhi e pupuri nei I tēnei, I tētahi hitori e mea nā ko The Dawn Raids. E hoi, aha koe I whakatau te kaupapa I reira āhua ua ki te whai kupu. Hei whakapuaki I tērā kaupapa, o tira te whai rangi. Ka pai, tamama, rua meneti, wahinema, haramai, tiki o poi. E hāngai ana ki ngā tauira tonu o te tāmātau rōpū kapahaka. Ko te nuinga o rātou, he toto, he whakapapa tonu ki te moana nui a kiwa, kia poronihia.